صلى الله عليه وسلم الله گران ثانی نشتا پو جہان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان دیر خایستا دل هر چا گران محمد رسول اللہ ثانی ناشت داش کلا پد تمام باڑ دنیا ثانی ناشت داش کلا پد تمام باڑ دنیا خکلی زلفان اللہ ستایا لائے پا قرآن خکلی زلفان اللہ ستایا لائے پا قرآن پا اللہ گران ثانی ناشتا پو جہان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان لمخشر میں کی گلان ثانی نشتا پو جہان خکول حسن دائنا راس پگمی ستوری اسمان خکول حسن دائنا راس پگمی ستوری اسمان حوری غلمان ٹولی خایستا دی حیران حوری غلمان ٹولی خایستا دی حیران پا اللہ گران ثانی ناشتا پو جہان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان مجنونتا خبر لخکول مخمیتا دل پر شیبات ہیرا دا لیلا کا تامی بولی تو سرور شیبات ہیرا دا لیلا کا تامی بولی تو سرور د گل پشان پریمین دے رب المنان د گل پشان پریمین دے رب المنان پا اللہ گران ثانی ناشتا پو جہان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان زانتا بلالا کردگار پاسی پارش کڑائی دیدار ورکاڑ رب لوی مرتبہ دی انبیاء تا سردار ورکاڑ رب لوی مرتبہ دی انبیاء تا سردار واڑا نبیان مقتدیان د خوک جانان واڑا نبیان مقتدیان د خوک جانان
جانان پا اللہ گران ثانی نشتا پو جہان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان حبیب غوارم ستا وصال دی راخ کولی جمال ستا د مینې اور کې سوازی لکه خبیب لکه بلال ستا د مینې اور کې سوازی لکه خبیب لکه بلال آخر زمان شادا اسد دا زړه درمان آخر زمان شادا اسد دا زړه درمان پا اللہ گران ثانی نشتا پو جہان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان نبی سلطان محبوب د پاک غنی سبحان